Geopolitics le Thu Thar Thlirna episode sumruk pasarina kan lo lom le veka chu tuntuma kan thlir ho masak ber tur chu US President Donald Trump le Russia President Vladimir Putin te chu karle zirtop ni August ni sompanga hian Alaska a in mu na hun an nei don ta he Thu Thar hian Khawvel chanchinthar ro khat ne mema achan po US President Donald Trump hian Russia ina Ukraine an run mek hi ti top turin tun malamatang to khan rotna sang te tin Russia President Vladimir Putin ngai po hi he indo na ti top turin alo dor to thina amero chu amalam zonga anin dor ton na khan he indo ti top na tura thil ti lotlin engma awm ngai lo wangin tun tuma US President Donald Trump le Russia President Vladimir Putin aten mai chana in mu na hun anhan nei tur hi Khawvel chanchinthar langsar tak anilo theilawa tin US le Russia ram hroi tu lu pani in mutur hi Khawvel sarkar sang te point ngak lel takin an lo thlir meka India sarkar ngai point chu siamin India sarkar chuan he indo ti top na tura Khawvel sarkar lian pani US President le Russia President ten in muna hun an nei tur hi lo momanti in be seina nei takin an thlir meka ni ti te point chu India sarkar point ron nei ve hiala he in mu antum nat a hian US President Donald Trump chuan kan video masalama kanon soi to ang khan Russia President Vladimir Putin hi reilote a ka muthoi don ti in a soi kanon ti to kha khami aron soi honna atanga reilote hian heng sarkar lian pani US le Russia sarkar te chuan anram roi tu lu ve ve ten mai chana in mu na an nei don ti hi an ron nem ngetta ani tin heiba ka hian Khawvel hian US President Donald Trump hian Russia and Ukraine do mek hi atitop tak theidon emti fiana thatak he khuna hian aron lan don awangin an clear trup ni te point kan soi thei ome Donald Trump hian president aron ni tan tir khan president kan ni atanga darkar somni palichungin Russia le Ukraine in do hi katito pangti kha alo soi ani kha a campaign awla te po asoya ti chuan Donald Trump hi aron sarkara president te aron nita amairo chu abase yang rang chuan Russia ina Ukraine do hi ati top thei mai tolawa tuntruma in muna hun an nei tura po hian Donald Trump hian Russia President hi a min thei don em ti chu Khawvel mi pui ta riat chak per zinga pakhat alo ni ta a tin Donald Trump hian Russia le Ukraine in do ti top na tura malak na tura hian Ukraine chuan an ram then khatte an chana ngai don ti alo soya a soi dan chuan he buina chin feli thil khir tak ania thil then khat chu kan la le tanga thil then khat ero kan in thleng ton ngai dona ram pahni ta na a that jok na turin ram in thleng ton na po awmang atia he atu soya hian he thil in thleng ton ngai emo a thenin an chan ngai tia soi hi a chanchin kim chang hi chu a soi chuak du lawa anin bia khuna an la soi chiang turangai ania 2010 khatha chuan US President chen na White House office lam chuan Russia in an chu mek Ukraine khochak lamami Donbas bial pumpui le Crimea ram chu Russia khota omtir tlang ni se ti in an bei a tin he an bei na hi Europe ram roi tu te po min an tum don ni in US sarkar roi tu te hian ma an la mek nia soi awm boka Donbas bial hi kan han soi zaw lokila helai Ukraine khochak rama bial pakhat ram bial pakhat province pakhat tin asap tong chuan asoi theyanga Russia le Ukraine in rina laya ania Ukraine khochak lam ram ania ti chuan kumsang ni sompali khan he bial Donbas bial a hian boina alo chuak to a Russia in an thlop helpol te chuan Ukraine kai roi sarkar khalai bial sarkar kai roi tu te kha pai thla in sarkar mun poimote an thu noya anda ti chuan helai Donbas bial ko puilian tak le ram bial lian pahni Luhansk le Donetsk chate boina na sata kalo chuak ta a chuchukum sang ni somni par ni February thla khan Russia President Vladimir Putin chuan Donbas bial chuanga Luhansk le Donetsk bial te chu mani ro rel na than nei ram People's Republic ka alo puang ta hiala chumi awang chuan Ukraine nen Russia sarkar borok po aron che chautan tin kan soi thei ome ti chuan Russia chuan he Luhansk le Donetsk a thlop na
independent ram anga apuan tak nu atangarei lutuk lowa hian akum le vela khan Russia chuan Ukraine hi arun ta ti chuan he indo mek a hian helai bial ram tam zok hi Russia hian an va chuwa ti chuan ei an sipai ten thon luta tuna hian helai Donbas bial ram tam zok hi chu Russia sipai te nuaya awmek ta hialani Russia lam ve thung chuan he in biak na US President le Vladimir Putin aten in biak na an neya hian Kherson le Zaporizhia bial te chu an chua san ve thung ang ti in Roman na te po awm nia soi ania hetiang ang rot na hi Donbas bial Russia an changanga Kherson le Zaporizhia bial te hi Ukraine an changang tiang chi rot na hi Vladimir Putin a chuan US palai Steve Witkoff an August ni riat zir top ni anin kom tum khan Russia du dan hi alo shil nia soi ani boka amai ro chu thil lang chiang deuh pakhat chu European Union tele he ram boy ngeni indo tongbek Ukraine hi chuan engti kong zong ma in heng ram a hau Donbas bial Luhansk le Donetsk te tin Kherson le Zaporizhia bial te Crimea te thleng po hian an ram chunga angai vek ani wangin Russia na hetia in rem na konga in biak na an ron mat the heng bial te in thleng to na mo khatiang ang siam rem ngai nia an ron rot tur anga ngai hi an pom theidon loin arin oma chung ani wang chuan he in biak na an nei tura po hian lotlin na awm tak tak theingem ti chu thil ngai tu ngai tak aron ni ta ti chuan Donald Trump le Vladimir Putin ate anin mudon ti thoma hian Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan thu chua rot nein indo ti top na tura Roman na engpo siam ania anram Ukraine ta na thalo tur le anram tel velo na manga Roman na te awmani chuan churem na le mon na umte na tur Roman na chu indo ti top na kong dal tu aniang alo ti ve mek boka Zelensky hian anram chuan tharum manga anram ron chu tu te hna anram pek an tum lo thu chiang takin aron soini heiwang tak hian US President Donald Trump po hian ama pon Zelensky hi US atlo tum khan kumin February thla US atlo tum khan an lo vau deuh ze kan i kha kan la hrianga khata khan athil soizinga pakhat le an nuwa chanchinthar lokhom tu te ma Donald Trump ana soi fo chu he in dawa wang hian mi pui poi soi lo tam tak ten nun na Russia lam le Ukraine lama an chana chu wang chun Zelensky hian aram then khati chu apek phal ve ngai dona achan chu apek phal lo chuan indona wang hian mi tam takin nun na an chan bel renga an chan bel zel dona chu wang chuan in rem na te in ka hai te awm tak tak theina tur chuan Zelensky po hian pha niam ve ngai aram then khati chu apek phalangai dona ni tiang kha alo soi to heng wang tak hian US lampo hian Zelensky nornan hian an ram pahni thodun na Ukraine le US ina ral thum loma thodun nan nei te po han vaunan Zelensky han karnan khan kan ti top dona mani ngani kan ti tlem dona mi tiang chi khan an lo vo to chungte ni wang chon US President Donald Trump hian Russia President Vladimir Putin rotna hi apom thei mai te porin oma amero chu Ukraine ram President ber Volodymyr Zelensky hian he inrem na tura Russia du dan ti lotlin hi chu an du lo hle turangai ania amero chu Ukraine hian du thlang then niengem ti chu zona alom ve leta chu zona chuan an mani chakta hi chuan Russia nena indo hi an machon lei thei to lawa US le European Union te tanpui na tel lo chuan an ral bi mek Russia hi an do zo thei lawa chu wang tak chuan kut do in du thlang the mi tiang deuh khan US President Donald Trump le Russia President Vladimir Putin ate in mutura hetiang an lo soi turanga hanrin thei a hian Zelensky hian adu ma du lo mo heng sarkar pahni ho tu te in biak na tura an thutluk na hi adu ma du lo mo chu apom mai te po chu angai hun te po ala thleng ve ma na le engpo ni sela August ni sompanga lo thleng sela Trump le Putin ante hanin mu sela an thutluk ta chuan in dawati top theidon nge don lo ti chu atakin ron ril thoi tura ngai potang u pahnina chuan Israel sipai ho tulu an ram sipai ho tu ber Lieutenant General Eyal Zamir chuan an ram sipai te chuan
Gaza kho pui ber Gaza City an tu hnuai da tumin thei to pan chua don ni na soya e malak na tur hi atha thei ang berin sipai te chon an rom man don ni na soya Israel sipai ho tu ber hian an ram security cabinet in Gaza pum pui lak an tum chu e an thlop tur thu asoya amai ro chu he Israel sipai ho tulu Lieutenant General Yer Zamir hian security cabinet ma khan Gaza ram pum pui sipai chakna manga lak an tum chu a thalo ti in na satakin ado dala amai ro chu heng an ram mi pui than lal sarkar ho tu tena thutluk nan siam ani chuan sipai ani angin azom mai tur thu asoi ni asoi te po oma hetiang boruak neunewa hian Israel ram chu sipain sarkar an ladon tiang chi te pun chanchinthar thret khata chuan alangani achan po an ram cabinet berina sipai ho tu pa berdu dan an zom theilo wang khan e an ram sarkar mi pui than sarkar tele sipai te inkara boruak neunewa omni asoi te po oma amai ro chutia thu thara ron nei ta ka hian Israel sipai te chuan Gaza pum pui lak chu an sarkar du dan ange in an tumru hle don ni angai thei ani tani hetianga Israel sipai ten beihpui na satheng bera thak an tum ta ka hian Arab chanchinthar puang tu te chuan thu tharan ron nei chuta chuan Israel le Hamas te inkara boina chinfel na tura palai na thok mek tu United States te Egypt te Qatar sarkar palai te malak na hnuaya Hamas te chuan an mitang kol mek mi somnga chuale Gaza tanga Israel sipai te inhnu do vekna tur soi ho na an nei meka Hamas lampo hian tun tuma hi chuan ama an tan khong em ka chuan an tang na to lawa an nem ta len nia soi te po ania heng remna palai ti mayang Israel le Hamas inkara remna le mon na inka hai te awmte na tura palai na thok tu heng sarkar pathum United States Egypt le Qatar te hian Hamas te hian he palai te rotna hi an pom thei mai don ni te point an ngai ni in Arab chanchinthar puang tu te chuan an soya Hamas te hian Israel du dan angin an hruai tu te chu inremna lo nei ta sela Gaza an chho sananga ti chuan heng Hamas te na aral thuam an select thin hi an ti to panga ti chuan Hamas chu buaina om to lo na ram ni in a chang theanga tin an chho san hnuwa mithiam bik ten Gaza ro rel na chuan kai hruai anga chu an rem ti don ni te point soyam boka Arab ram te hian Hamas te chu an ral thuam te tunga mi pui ro rel na chu mi thiam te kota da turin an phut ve mek boka hei tak hi Israel le Hamas te inkara hian anin rem hlei thilo na thilo ma Hamas te hian tran an kho ve tlatsia chu wang chuan Israel sarkar chuan Hamas te na judami an kol an mitang te kha tiam thu in tiam na nei lawa ron chua an phut boksia Hamas te ro chuan heng mitang te kan in thleng tong don ani chuan Gaza ram chunga Israel sipai om zong tele an tharum tho zong hi atopin an chua san vek tur ani ti khan an kar ve boka chungte ni wang chuan US sarkar le Israel sarkar chuan tang rualin rotnan siam ta chuan rotna chuan Hamas te hi an ral thuam te tungin engani he boina hi ti top ni sela ti chuan Hamas roi tu te pon Palestinian sarkar hemi Hamas ina tunan en kolmek Gaza hi an chua sananga chuan an dule Arab ram velan tlan cheve tonga chuta chuan Gaza chu mi pui than sarkar emo mi pui te huap zo tur sarkar Khawvel sarkar dang te poina an pompui thei tur din ni sela ti ang kharot na an nei Hamas te hian hei takhi harsan ti ma chu wang tak chuan Israel sarkar in akar mek mitang somnga an kol mek te po hi anon chu du ri lawa tin remna zonga palai na an tho na konga te po heng sarkar pathum US te Egypt te Qatar ram te hi an beidong de urum rum to ani ma po khan chungte ni wang chon Israel sarkar hian Hamas te hian engma in pha niam tum na mo Israel le US du danang khan som thilo wangin nasa zo ka be pui thak an tum ta kheting hin security cabinet khan thutlu na siam tarup ani kha chungte chu an hlo thon wangin heng palai na thok tu te hian Israel sarkar ina be pui na sa zo ka athak tak tak ma hian Hamas te nena inrem na hi om thuai se an duat ti hian palai na an thoka boruak thar te poron om chho thei mai tura ngai te po ania amai ro chu heng Arab chanchinthar tu pong tu te tu sei hi Israel sarkar chuan ngai dan emo khatiang chan let na kha engba an la chhuwa velo thungani
Israel le Hamas te in ka hai awmte na tura US palai Steve Witkoff chuan Qatar Prime Minister Abdul Rahman Al Thani chu Spain a hmuwa heta hian Hamas ten an mitang kol mek som nga te an chho thei dan tur te le Israel le Hamas te in kara boina chin fel dan tur hi in rin ni August ni kwa khan an soidun pokani Israel sarkar in Gaza ram pumpui lak tuma beipui thlak an tum tur hi Hamas ten an kol mek Israel mitang chung te chuan kalpui lo turin na satakin Israel sarkar hi an lo ngen ve mek boka an mani le he beipui thlak du lo tu te pun khom na lian tak Tel Aviv fa August ni kwa in rin ni khan huai hotania heng an huai hot hi mitang an kol mek Hamas ten an kol mek mitang nu te an pung khoma ti chuan Israelin beipui an thlak ani chuan tuna Hamas ten an chung te an man mek te tan an nun na tan at poi thei dona chu wangin mitang te nun na atan a poi lo na turin Israel sarkar ena Gaza beipui thlak atum hi ti hlot thlin ri lo se ti an dua an angeni an pun khom aw hla po Israel sarkar ena Gaza beipui a thlak tak taka Hamas tena judami an tok an kol mek mitang ten nun na ina tur ani chuan Prime Minister kuta hian thisen luang veng an ti ve hial ani heng mitang an kol mek te mitang chung te tiang khang te khan Israel sarkar ena Gaza pumpui sipai chakna manga lakan tum ta kha chuan an chung te mel makuta om mek nun na tan khan apoi thei an lau mawangin Israel sarkar hi athut tiam khami Gaza beipui thlak an tum kha tiri lo tur te poin ngen na an siama chumi do dal na te po chu hemi Israel ram chung mai ba ka hian Khawvel ram sang te po pun khom te huai khot alo ni ve bokani hetiang boruak kan i chaumek kara hian Israel sarkar hian Gaza muna tanpuina ngani Khawvel ram dang tena anan thlak te po aphal chun zom te zela amai ro chu heng ram dang atanga tanpuina ron lut te hi airdrop an te thlo theina atanga wansang atanga thlak ani awangin alo dong tu tur tak mi pui te hi mun than khata chuan thlo theina khan a thlak fu lo thina tin heng thlo theina ina thlak awanga tanpuina bung ruate khating ei tur te anin chu nu sat luat awang khan nun na chan te hial te pon oma chung te ni wang chuan Gaza ram chunga hian tram te nau hi chu thleng bol bol rang ani ti te pok kha kan lo hre thei ome amaro chu chanchinthar then khata chuan Israel sarkar ena Gaza ram khopui beran tu noeta a sipai chakna manga lak an han tum ta ka hian he Gaza city a cheng mi pui tam tak te hi an pem chua angai dona achan chu an ma loka Israel sarkarin beipui thlak tuma chu October thlavela beipui thlak tan an tuma achan po an beipui thlak khun tur hi kumsang ni som ni patum October thla khan Hamas te le Israel te hi indo tan an nia chu an indo tan hun a nge chuan beipui na sa soka thlak hi an tuma wangin Gaza city big Gaza rama an khopui ber am beipui makta duai engamazat cheng te kha anin son chuangai dona tuntuma po hian Gaza city tang hian mi puitam tak choral tlanin an chuak to a hetia Israel sarkar ena malak tumnan nei le ta ka hi chuan Gaza city a mi pui cheng te hi chuan mun him jok an pan na ngai hun te po ala thlenganga Israel sarkar chun tuna tang hian heng he khopuya cheng te hi chu mun him lama in sa seng turin hriat tirna le vauna alo chhuat chho mek to bok ani ti chuan a pathumna chuan Gaza ram hi kan soi fawa enge ani chia han soi zau do nila Gaza ram hi khothlang lama chuan Mediterranean tuipui kam a oma a zau zong hi Gaza ram pumpui hi a zau zong hi adung lam kilometer somli pakhata thui ania awang lam zau zong hi kilometer somani thonga chumi chunga chuan mihring makta doi ni le point khat an cheng meka Khawvela rambial khat chunga mihring cheng bit na ber ram ania Gaza hi khochak lam le mar lama Israel ne anin ria chim lama Egypt nen anin ri ani Gaza ram ri hi kumsang kha chako somli pariata Middle East indo zo in remna anga siam ania kha in remna khan Gaza ram chu Egypt thu hnuaya omtir ania Amera chu kumsang kha chako somruk pasaria Egypt opna chu Israel sipaiten ti topin an lu chwa an thu hnuaya an data ti chon kumsang ni panga khan Israel sipaite chu anin nuk doka ma se tun thleng hian
United Nations chuan Gaza chu Israel opna hnuaia omangin ala pom reng thawa a chan po Gaza kalpo na le Gaza a aral thuam le khatiang ang chet vel na zong kha Israel tel lo chuan Israel ram kal tlang lo chuan ti the ni lo wangin United Nations po hian Gaza hi Israel opna hnuaia omangin tun thleng hian ala pom ani chu tin Gaza ram hi enga tinge tuna Israel ne na anin huat em na chan ti te po hi ngai tu na ti thui thei tak ania khulai bial khu ke ni Mizo Christian te chun kan thathiam mai ome ram thiang hlim ania lali suwa len na ram ti te point Palestina ram dung le wang lali suwa na fan lai khan ti tong kamalo soi thin te po kan nia kha Palestina ram kha tun ma Bible hun lai tang to in ram in chu reng in an oma abikin arab ho te le juda ho ten ram anin chu asa kho zong chuan juda sa kho betu te le Muslim Islam sa ko betu te ram in chu na ti te point kan soi thei ome ti chuan Christian na lo lian ala li suwa an lo lang ala li suwa zirtir ten rong bol na tak tak an tho khan Christian te po an lo om ta zela asa kho na lam zong ka chun soi ta lo ta ila an namang zong in soi ta ila arab ho le juda ho khan he ram hi an chen na muna an ngai ve pi le pu hun atangin Bible hun lai pon juda ho te chu kan ria tin kha mi Palestina mi ho kha kan ria ome kha tiang ani wa kan nam rang chini chithum te pon yang atoi zong in arab ho tin kan soi me nga khang ho te kha lo cheng ho to thin an nia ti chuan engani sarkar sang ten tu ma tangin khulai ram khu anin op choka toy zong in kan soi zelanga British ho ina Khawvel ram sang an opta ka khan ke ni India ram te po British thunwai kanom thin kha tiang hun lai khan khung lai Palestina ram khu British opna hnuaia aom ta ti chon British opna hnuaia aom atang khan British mi te ka Christian an nia Christian te tan chon khulai khu kan ram thiang hlim ani wangin juda mi pui te kha Khawvel mun sang atangin Palestina ram an pi le pu te rama khan lo pem tar to masela anon kir le ani tin ale lama khan Israel mi juda mi te khan an pi le pun hun lai tanga Bible ram khami juda sa khuwa betu te le juda mi te chen na tur ram kha independent ram din an to ma chu Zionist movement anon ti siam choka Khawvel mun sang pem dar to juda mi te khan kha Zionist movement awang khan Palestine mi pui te kha Palestina mi pui te kha enge ni khulaya an ma ni chimral thei turanga an ngai awang khan an rama khan an ho an pem let ta hlomani chutiang ang chon bo ro ka kala atoi join kan soi zelanga British ina Palestina ram an op an to pa khan Israel ram hi aron piang tap thut mai ni chu kum sang ka chu ko somli pariat a khan ania chu British anin nu do ta ka khan Israel ram alo pian ta ka chuan Arab ram ho Israel ni lo juda mi ni lo Arab khang Muslim ram tele khang Israel mel ma te ho khan ando dal ta amaro United Nations in Israel ram kha apom tlata wang khan independent ram anita indo achuak ta ngala ni kha kan reve ko me kati khan Israel sarkar lo piang thar tir kha indo an ma chon ngala amaro chu Khawvel sarkar lian US te United Kingdom te khating sarkar lian sang ten Israel an thlopan tan pui tlata wang khan Arab ram te hian an ne thei talawa ti chuan tun thleng in Israel sarkar chu apianga Israel ram kan ti hi ti hian alakal chhota zelani atoi zong kan soyanga Israel kan ti khan tu thlung hlui hun Israel ka kan soi lawa tunlai modern state Israel hi ni kan soi chu ti chuan atoi zong kan soi ta zelanga he Gaza hmuna hian kha Israel ina independent an nei ta ka khan United Nations dudan angin Palestina mi pui te Palestine mi pui te chen ve na tur kha mun nia lian deuh in siam ani ta chuta chuan Gaza hi akhothlang lama Palestine mi pui te chen na tur ramata na pek an ni ta tin akhothlang engani akhothak ka tirgota achim lam zo kan ni chu ti chuan akhothlang lama khan West Bank kan tia chuta chuan Palestine mi pui te kha anin beng bokani ti chuan Jerusalem kho pui hi chung Palestine mi pui te rorel na tur Palestine ram le Israel mi pui te Israel mi juda mi te ram Israel ram nen khan kho pui in trom alo ni ta ti chuan
henga hian buina achhuak fowa atoi zone kan sei zelanga chuta chuan Israel sipeite kumsang ni panga a hemi Gaza bi katanga anin nu do ta ka hian Gaza hian inthlan pui huai hotani chu kumsang ni paroka khan inthlan pui huai hotani ta Palestine mi pui te tan chu inthana chuan Fatah Pol le Hamas Pol ten inthana hian anin beya ti chuan Hamas Pol ti hian ne na changin an king pui Fatah ho chu an ne ati chuan Fatah ho khachu tuna hianin West Bank lama rawan rel ti ang te point kan soi thei ome ti chuan hemin nuwa hian Hamas ten rawan han rel ta ka khan an fir fiak chauta ema Gaza an enkol dana po Israel enge ni do zong le Israel king zong khan malak na sang an neya he Hamas sarkar enkol tu te hi he Gaza sarkar enkol tu Hamas te hi an thenom ram arab ram hausa tak le ram lian tak khan anon thlop reng bokawangin Israel nen hian anin king tok chauta viawa uile kel thun pol an tiang mai khan akha tokin buina anon nei chauta fowa a buina lian tak te po chuaka amai ro chu in ka hai le in rem na ten han nei chho zo kum sang ni pathum chawa te nge ni sang ni sompariat chawa te po khan buina lian lu tu ka chuaka amai ro chu reilo te chungin in ka hai te kha han nei le ti chon Hamas te chu ramdang an arab ram puite an muslim ram puite an thlop thata wang le tran puina te ral thom lama te ele bar chun na kong ate pon tran puina sata wang khan an ma ni to khan sarkar kha an enkol chove thei te zela kumsang ni somni pathum October ni sari khan Hamas indo sipai te point nge ni thlo theina mangte khobola tang te khan Israel an be ta thut maya Israel mi sang khajan in he October ni sari sang ni somni pathuma hian ingeni Hamas te be pui thak na wangin nunna an chana hei ba ka hian Hamas te hian judami zanni somnga pakhat te chu an man ta bokani chu wang chuan Israel sarkar tan chuan beilet lo chi ruala ni to lo ta he Hamas te na anon be nei chang le tin he indo nei tun thleng hian la nei chun zom ani te zela he indo na wanga ingeni Hamas te le Israel sipaite chol lawa anin be chun zom zela wang hian mishring singruk chuang in nunna an chan ton ni in hemi Hamas lampang sarkar enkol tu Palestinian sarkar hi chuan an chhut to bokani Hamas te hian Palestinian ram chunga kumsang ka chukwa som li pariata diklo taka Israel ram aron piang thut kha an la pom thei lawa ti hian tun thlengin Israel an do na chan po hi alo ni ta a tin ni china kan soi Palestine mi puite chen na pakhat zok akhotlang rama West Bank lama khachuan Palestinian Authority ten rowan rel meka chuta chuan Hamas ten en hian an du da nen anglo ni Palestinian mi ve kha Gaza omte le West Bank ka omte kha an du dan in an lo na chen te po oma kan soi tawang khan political party le khatiang ang apol ang zong po pol sang ten dia Hamas te hi Gaza lama an liana Fatah ho te kha West Bank lama an lian zoka khatiang ang khan ngai dan asap tong ideology nang lo deuh te po hi an lo nu ve a ti chuan Palestinian Authority West Bank lama ro rel mek tu te hi chuan Israel le Palestinian state omdun an rem tia chu asap tong in two state solution an tia chu United Nations le Khawvel sarkar sang te point hemi Israel te le Palestinian mi te in kara boina rang he chin felani theina tur chon helai Israel ram le chheve la hian state pani lian lutuk mai sala chu two state anianga antia pakhat chu Israel sarkar anianga pakhat chu Palestinian sarkar anianga antia chu Palestinian Authority te hi chon pum mai thain an thria amara chu Hamas te he ro hi chon in he two state solution an ti hi an pom theilawa achan po Hamas te hi chon Israel ram hi aum turani lawa tuna ram shan anga independent ram anga Israel mek po hi Khawvel sarkar sang tena danan siam kala din ani tlata wangin Israel sarkar hi chu kan pom theilawa Israel ram run piang po hi anni turani lo ti in tan munan kho ta mek ani chu ti khan han soi theta apalina chuan Bangladesh Chief Election Commissioner AMM Nasir Uddin chuan nakum sang ni somni paruk February cholkar khatna anram inthlan puyan hoi hodon ni na soya amai ro chu inthlan ni tur take chu inthlan nei ani ma thlan ya puan chen ani chau don ni na soya kan hre thawngin kan ram thenom Bangladesh a hian
Prime Minister nilai sai khasina kha mi pui te lung oi lo pung khom na salutuk khan an ramatangin nikom August thla khan an umchhuak ani kha kan la thau ome chumi nuwa chuan an ram ro rel na lo en kol turin sarkar leilok kha an tina amaro chumi pui than sarkar en ta lawa heta hian boina ron hoi hotu berzir lai pol te du dan khan an rama economist thiam Mohammed Yana sachu sarkar interim government sarkar lailok din tur ngeni kai hroi tur khan ruat ani ta tichuan Yana sahian tun thlengin Bangladesh ram hi ain kola tichuan Yana san ro relna an chel nu hian an ram prime minister tlan cheta Sheikh Hasina te party Awami League chu Ramdan bo chetua puin dan pona alo nola tuna hian Awami League chu Bangladesh Election Commission khan dan pona nola chu wangchon engin than man chu theidon lawa ti chuan hetia Awami League te dan pona nol an lo ni ta kai chuan Bangladesh ha hian political party lian ber ni ta chu an ram prime minister lui Khaleda Zia kai roi Bangladesh Nationalist Party alam toya BNP anti te hi an nia ti chuan BNP te hian tun malama po Khaleda Zia kai roi na hnuaya sarkar ten lo kai roi zak to thina tin tangrual pol te dinin political party te naw jok te nena tangrual sarkar te po an lo siam hun te kha alom to thina tin heng Bangladesh Nationalist Party tu pol lian tak Awami League te na sarkar an kai roi lai po khan an lo ni to thina wang hian politics a chuan a zeji reber pol an neta BNP party ba ka hian nikoma Sheikh Hasina prime minister an chhodona boina ron siam chuak tu zirlai pol in hlom khom te khan party thar kumin February thla khan an din vea chu National Citizen Party anti alam toin NCP anti ve poka Bangladeshian in thlan hi ma chon don ta se Bangladesh Nationalist Party tele zirlai pol tena an din tak political party thar National Citizen Party NCP te hi in beiber turarin an neta Bangladesh Nationalist Party hian tun malama an lo tan rol puithin political party te naw jok te nena tang rol pol dina he in thlan lo om tur hi chu nge an tum don ni te point thu chwa anon nei ve to bokani pangana chuan Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma chuan an state chunga dan lovaron peng blut Bangladesh mi te chwa beihpui an thlak me ka wangin Assam ram chunga ram biga noi khat le point pathum pakwa chu an thian fai theita ni na soya heng ram te hi dan lowa Bangladesh atang ron pem luten an lu mun ania wangin ama chuan engeni ten fai kha theile lo thina chuta chuan Assam sarkar chuan hetiang beihpui an thlak ta ka hian ram biga nuai khat le point pakhat nuai khat le point pathum pakwa te kha an hum theita ni in asoyani ramdang atanga dan lawa sama omte chho beihpui hi an chun zom sel don din asoya Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma hina soizel na peichon nakuma an state in thlan puyan ma chonanga BJP in sarkar an CM le nge yanga chuta chuan he ramdang mi dan lawaron omte chho beihpui hi chu mi huna po chon kan la chun zom sel don ti in asoyani he beihpui an thlak mek na hian ramdang atanga ron pem lut Assam rama dan lawa omte thawang lo hau tu nia soi Assam Congress State President le Lok Sabha MP ni mek Gaurav Gogoi chu heng mi te hi Assamese bithar tia alo soi wange mani Assam Chief Minister hian deu so takin heng Assam rama ron chengthar Assamese bithar tia minglem votu Assam Congress ho tupa Gaurav Gogoi hian heng mi dan lawaron pemlut te hi an thlawanga ho nana mingthar te pek ta ka chuan adule keini sarkar lam chun kan chuak to an ina an chen na muna lo omtir ve mai sela achan chu dan lawaron pemlut na hi chu keini Assam sarkar hi chun chen na tur kan pe thei to si lawa chu wang chon atan em dan lawa ron pemlut te hi ama ina chen tir mai ro se ati velani angeni e deu so takin tikhan ya beileta ti chuan Gaurav Gogoi hi Congress Party mi ni wangin le State Congress President ni wangin amain adu talawani pon ama ang thawa ramdang mi thlawang ron hautu Congress roi tu Rahul Gandhi ina po alo boipui turin thon mai ro se ti in heng ramdang mi chen na nei lawa an chhuwa tak te hi elo engeni lo dong song turin Gaurav Gogoi le Rahul Gandhi kha
an pulet vel ani chu Assam sarkar in Bangladesh mi umchhuak a beihpui thak bek te hi a tam zok te chu Bengali tong mang Muslim te an nia an ni ho hian Bangladesh an chen na thin luipui kam te chu Brahma Putra ngani lui lianin an ram kha lak hek na sada wang chen nan nei lawa ti chuan an nei zon te har sat nan to awangin Assam a hian an pem luta nia soyania tun ma tang ragin Assam a hian Bangladesh atanga dan lawa pem lut hin tam ma bikin Bengali Muslim ho hi an ngani an pem lut na sani chung te wang chuan India le Bangladesh in rina hemi Assam ram khothlang lam ram phe hi chu dan lawa cheng te hi tam zok an niam mo chu ti turania Assam state chunga political party rang te pon in thana piang tele election outline soi chu ramdang mi chu hi nia tunan state chief minister Himanta Biswa Sarma hian huaisen takin ramdang mi chu beipui hi nasa takin ti hian kalpui ta ni ti kha kan han saitel ni sela aparukna chuan Nationalist Congress Party Sarat Pawar ho tupa an party ho tupa ber Sarat Pawar chon an party ti phela an party ming original zok pumek tu atupa Ajit Pawar kai shwai NCP te nena tan ho an tum don lo ni na soya achan chu atupa Ajit Pawar hi tuna hian Maharashtra deputy chief minister ni meka BJP le Shiv Sena te nena tang role sarkar an din meka chu Sarat Pawar hi Nakpura chanchinthar lakhom tu ten zauna an zota chuta chuan itupa in party tanga mengeni in party tipela NCP original zok neta mo party in thenron thlen tu Ajit Pawar tenen hian thodun le in tu mem ti zona kha Sarat Pawar chuan BJP le antron rol puite nena sarkar siam mek atupa Ajit Pawar party tenen chuan tho howan tum lowa BJP te le antron rol puite hi anzom ve thei lo ni in asoyani he chanchinthari kan khathiam lutuk lo mai the khathiam chu tam tak kanom thawanga a khathiam lo te kan lo pal hlau takin Nationalist Congress Party hi kumsang kha chuko somko pakwa khan Sarat Pawar te PS sangma te le Tarik Anwar ten andin ania heng adin tu politician hlun tak tak pathum te hi Indian National Congress a roi tu poimo tak tak te le party mi hlun tak tak te an lo ni to he party Nationalist Congress Party an din chan per chu Congress Party atan Sonia Gandhi president anon ni chhautur kha andu lo na chan po Sonia Gandhi chu Italy mi an ya Rajiv Gandhi nen anin ne wanga India ramaron omchok an ya wangin foreigner Indian National Congress a party president ani tur kha andu lowa chu wang chuan dodal na satak an ne ya wangin Indian National Congress chuan heng politician pathum Sarat Pawar te PS sangma le Tarik Anwar te hi an party tangin an umchhuak ta chuti chuan party tanga no chua an to ta ka chuan an ni pathum hian tang rolin political party thar Nationalist Congress Party hi an din ta ni ti chuan NCP chu adin tu zingami PS sangma Meghalaya pa hi kumsang ni sompani khan NCP party hi achwa sana anu zela chuan an mani in ngeni political party thar te po anon din chauta khalam khach kon lu thuk chunjom lawanga heminu hian Sarat Pawar kai hroina hnuaya NCP Nationalist Congress Party hi chu awmta ti in kan soi thei ome atoi zong in soitaila he Nationalist Congress Party hi in thana te po anon che tha chauviwa Nationalist Congress Party te hian hemi Indian National Congress te nena tangrol pola khan UPA antia Iman Mohan Singha kai roi sarkar te po khan antela minister te po ama hemi an party ho tu pa Sarat Pawar nge po agriculture minister te arun ni chawa tin state chang te po sarkar CM tu te zinga te tangin hemi Maharashtra state ange po hian rural la te an han tang chawa ti chuan political party hlun le chak tak khan ni chawa atoi zong in soitaila kumsang ni somni patum khan Sarat Pawar tupa ata changdol theitur ber jinga mi pakhat Ajit Pawar chuan ama pu Sarat Pawar du dan kalin MLA engamazat nen Maharashtra state sarkar CM mek BJP le Shiv Sena tenen tang hoin sarkar awazom veta ti chuan he Nationalist Congress Party hi aphel ta ni
ti chuan ajit pawar hian a chhuah pui MLA ta kha NCP party atanga MLA zong zinga khan an tam zo ka wangin MLA chom tam zo ka wangin election commission of India chuan MLA nga zok na ajit pawar telam kha Nationalist Congress Party original mingle an party flag te katiang ang an symbol zong ta ka an chhun zom theyang ti in ajit pawar te hi a recognize the zok sia ti chuan a party rundin chuak tu an senior an ho tu pa ber sarot pawar kai hruai lam chu Thar election commission of India hena pe NCP ni thawa Nationalist Congress Party ma se bracket in sarat pawar ti kha an tharatan apeta te chuan NCP bracket ta chunga sarat pawar NCP SP tiang te point soi thei anno nita chumi party chungchang chu ni kan soi chu sarat pawar khan atupa ajit pawar nena ngene tho ho len tu mem ti zona kha BJP en tho pui thata wangin ke ni chuan tho ho na kan nei pui thei lawang ti in achang ta ni ti chu kan han soi thui ta deuh hlekani pasarena chuan August ni kwa indin ni khan Kargil Democratic Alliance le Lex Apex Body te chuan a hu hoin Husani Park Kargila ni thum chung o tur chongnei in khom an hoi hota pun khom heng pol pani te hian Ladakh Union Territory ni mek chu state da an phuta hei ba ka hian Ladakh chu 6 schedule noya ada ve turin an phut boka tin hei ba ka hian le Kargil bial chu Lok Sabha seat than nei an ngeta hei ba ka hian Ladakh UT ni mek chu Public Service Commission than nei an nget bokani Ladakh Union Territory hi kumsang ni sompakwa khan India Parliament Jammu and Kashmir State Chendarin UT thar Assam CM pakhat ania ti chuan tunma zong chun Ladakh UT hi Jammu and Kashmir State waya umthin ania amero chu kumsang ni sompakwa India Parliament in dan thar kan an siam ta ka India dan puya Jammu and Kashmir in a ham thatna big enei ti top na turbilan pasta ka khan Jammu and Kashmir State ngai po chu state atangin Union Territory an han dan niam ta ti chuan an then dar ta a Ladakh UT Union Territory hi alo piang vele ta pokani he Ladakh Union Territory hi ramzaw lutuk pon ni lawa district pani le ka oma chu le Kargil district a omani tin he Ladakh Union Territory hi tuna chuan Union Territory ni wangin Lieutenant Governor kai hroina hnuaya a oma ti chuan me pui thlan chhuwa sarkar te po chu andina chu wangtak chuan Jammu and Kashmir huam chung thrin an nia wang khan Public Service Commission sang te pon nei lawa tin le Kargil bial po Lok Sabha seat chanten nei lo wangin heng lung oilo pung khom te hian sarkar India sarkar lai pui karnan nithum chung chongnei an hoi hotani ti kha kan han soini sela tun tu ma hian kan chanchinthar thlir zauna hi a sei deuh hlek mai theya amero chu chanchinthar te kan ron soin kan ron ngani tar lang ve thina kan thil hriat tam tak te hi mitam zok chu nin hre thawanga a hrelo te ta na hriat chian ani ve theina turin khang Israel ram Gaza han ti te a soifina thui deuh hlek te ka kan han neya tin India ram chunga mi nge Nationalist Congress Party chanchin toy te po kha ti khat kan han soya heng hi chanchinthar thlir zauna kan nei chho zela po a soi zauna mi pui te ta na beng war thlak thei tur te le ala hrelo te nan hriat bel theina tura han soi bel hlek kha aum zo chang te po aum tura ngai taila heng te kan lok pui am tha kan tiam ti te po in comment lama ron soi ula tin kan chanchinthar thlir zauna hi tun toma chuan thlir zaw tur tam tak om zinga a thlan chhuwa deuh bik te ka han siam ve a min lo thiam tur te poin kan ngen chewa comment tha tak te ron nei le turin kan som chewa tin kan channel la subscribe lo te poin khongai taka kan channel kha subscribe ti khalo met turin kan ngen boka chew tun tuma tan chuan kan tu tok le photang